algonduge Abdul Faiz me exhibition ki algonduge exhibition solo exhibition me exhibition ga mulinvesti fen wadanone algondu kura free echi mege magandu kura hunta hunnani oil paint on kura hoden madu etikole hunnane acrylic gas kura me furotama exhibition algondu me kuriya kon exhibition no baba den war gina be from algondu kadi gaswa miha gina kore hontake me kinen heje me kurmuddate gami hadaf me den algondu dannawa lam behnumane me asluge ha kurmuddate ga hadaf ore echissa none algondu ke kuraha me war kurisura algondu hama school irusura masade kurisura mas algondu eruga umur huri warakad ne koramu kanta koramu algondu den me fam asa den me serious kom me chita koram parav den me kuraha algondu unnane bahatta me hori achi den mehen gos bahatta gos me hisaba adawne hori warak gina korahon taka achi edi hori den eka fam algondu den me exhibition ne ba basha me chi public dakaluma algondu shaugu den hembega hisabun den algondu me exhibition na tayyar wege me as me exhibition na me den exhibition එක දෙන්නවීම algondu beenum wi me wara presentation was me karituko korehunta bes rituko huriya kame bes me wara furiyama ko me kanta kora den tibehuna fenada nan me huriya korehunta bes me eki waruga eki size ge frame al lifa me wara rituko present kora algondu beenum me egotam me kofa me den me kan kurma bes algondu me hama me kamuge professional me hodage me hun hawal ko gen algon me gallery ga me presentation me hadaf me is ar mitana tifen wadanno korehumaki me sateka 20 cm no 10 cm ko korehuma e fudewaraka bodu size den bodu size ga korehunta korehumga den challenge ta kasti mawaningata ei size bodu wima den dimawa datitaken non henna mas ituru masakkatake koranjen den kula algondu benon ko fa gina ichiga mitanga mihira hasakom bodote chita hunnana hama oil kala hunnane den miharu algondu den na maadego se botta den hama warak gina me art materials vikka tantana art materials dibe me megen algondu menna engecheki miharu zuwanunna adi me mamba famous me korehumara art kantataka me ahmiyat dige miharu genda kan gen hennum ka ha gina fiarta ke mihar kun hunna denna mas algon me miha professional ko me che kurhan jehonima by far den algon ki bera datur kurumugas fursat by far de be me algon gina material gannane bera de far ko bera algon abades benun koreta balani algon effort koreve emme rangalu emme quality material kulakama bss fihikama bss egotan algon masay kore me korehumaki algonuge me profession enno baaki algonu kambo kuramasakate none me kenamas algonuge shauguhari kama lobe me kaman horima algonda dibe hama horiha huswagute gahen adi algonda hasakom me koiditere me dia digu duwastagu terega algon warak gina masake ko fonna adi ege kurigo samadi evren gina masake vesko fonna egotun de medenne gota me digu mudategga ekkame koranya ege natija asmi khal gotaka kanna fannan hene gotu par gena korehunta ke me adahmen ar kore family amko me korehuma faragen nimmanya depends on the korehum gato den tibehona fanada anwana me gitere gaburu war kudu korehum se eche nimmalam den magina dohenno ga ana ba korehuma ke war bodatu korehunta war elaborate war gina tantana mihunna eche huri korehunta e korehunta ka hamana gan fude war ka wagot miharu kurik me danne gota me korahunta me adaniki evs kala time pressure noni ehmes pressure en algondan oygennenno emi malgondu kurhafa den hisabun algondu me batta hivi manoni ehin echaka dahive me batta gosane kahen korahuma fasha emi dengane ka phone en bori asa anek ay korahumuga anek ka fasha ne ka gota kamete gossa honna denna mas phone me nimman begen me deti mastuge tare algondu honnan hama ada khilaf gina wagot hedako me chita me afuriyamako public genastinuma war gina masake ko